Inay tambinyerang panambak, menibat king provincial, kening dike, ang mabibitas, maragula sao, kening kanakong barangay. Pauli ning suporta na ning Kapitolyo Karen District Hospital na katanggap kaming muro at kalidad na serbisyong hospital. Mula po, maragul ko po pasalamat kareta sinawp kening anon bridge, maragulya pong bagay karening kabaryo ko na nung nuka rin itang kalakal da agad miras kong produkto.